ويسر الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wambajini, kwezi wakaribu nami wambajini ya jua la hutu, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lele shehade mbeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaondi honlala wema kati nizambao yanu tujini ngome, rehemana amani nazi mwendeleni. Lechimbo likaufasiri izo na kahuja nizambevan mtsana wa leo kauti zandisa jana, walakini njaka hanza ndenge wakati winji sabanga mnoti ya nukutwa inu njeni yabe wakati undwa jina wana nzoze dakika ziduka zinji denzinyo waira sikarija shindara yowa nso yowe wawe bometra fahami. Kwezi watukufu timambiania ukaya miti jabanu njeni some yabo tibuwe nafasi haina mpandogo njuku ya mbavanu nyinyi mwaisoma rahanami mwirambuwa rahanami nganyinyaz nafasi za ujamnipue za ujamnekeze mana mimi ngamanzo nsome mimi tinde kino wanrwa jina wadungo ujikaza ya ukayangu wajua utu ngamina zinji nto ujua ngamina zinji nzirambuwa hamba vititi yawejo utungesa ni hunde zaidi de kaila zila njua umbavi ngamzambo amjo parisa wala wazijua onro wanekeze wanenjezize izo ndiziko nibe hawana mihuja neshelezize mihuja nisomese embavi nijua mihuja nisome zila ikawo ntujua nisomisiwa nizijua mananga mina yakini ukangami mjinga wandongo zinchi jawandwa jina watu hanza wakubali ya ukayango wajinga ya ndongo ikawo kwa tuzijua sha mndungu wanzo mnduze suroya mndungu wanzo mnduye kabila mndungu wanzo mnduba hapo mjini mndungu wanzo mnduba hapo halebavu mndungu wanzo mnduba ya parti nzima deine mndungu wanzo mnduba mjomba ya hauye mbabahe hauye mwanahe katuta haya jue zendiza he mwanadamu wala nezenjema za he mwanadamu wala yu hatwari izo dizangamiza enti ranzuri waneni izo dizangamiza enti ranzi juzi hata jana hata leo kartuta hazijezi bakishi hata maudu vanu ikahokeze mwana nyuho zendongo yafanya ona hii yabo hakika ndo umwanzao cheka hudaza humbulia ngutufanya sikwaza ikahumbulia ngutufanya haina rongo vetina ukayangu jikontrole yabo kutumanza emana vanu mimi ngamrongo ngamivanu ngamrongo mimi ngamjihisi ya ukayaza rongo nambao zonjema sha wewe uishio wewe ujuka uhisize kweli wewe ujuka urambwe makalima ya hangu kayo mema hau yomai shatindani uyato uka mimi ni yato wao mimi ngamjihisi ya ukaya ngamfanyuzi jitihada za hangu na mbendo ngonjema mwesa tupale la best vle sha wewe unishio wewe ndeni hulindao utowe resulta wewe ndeni hulindao unambie zona bandro ni zona banai yabonti na ujua nikeka ni huishilia ilazimu ni huishile parce que bana mimi ngamhurongozo boranya zendongo namba uzini zino manzozi hweleye yabo lazima hu wewe ujua nabia kama halani fulani inamna waandisa nomba bano wakaizizia wajanai kadu ya pili mruvira heli fulani hiyo ndio kibinadamu hiyo ndio kikwindi ndio kawaida ya mwanadamu utaho ya rongoze wandu utaho ya nike wandu ilmu utaho wanadamu wamwelewe ba yeye ya waelewe shayinu tinamna ya ukaya mimi ngamjoni exige mndu ya ukaya toelewa hizo mimi na haba no ngamambo hizo ndrambu wao baho wewe unishili yao ijo kirike ngozi rambuo hajura hanani yabo ngaona ruhusa ya humekeza ebenge kwezi osku wa juzi hau wajana tijabanu sivumbua metra fahami tirejei leo rije rambilaneze kweli bwana metra fahami na rambilaneze kweli mana ikamto kanti harumazen rabo kamna wasuri mbabahanu
bwa tukufu ma politicien na mtafadhali wandoli wando ni Mwenyezi Mungu bwa Komori wananyasi wa Komori mdoku bali ya ukaya zabarindini rivumbua ufahami na mdoku bali zabarindini rivumbua mwenye baraka na mdoku bali zabarindini rivumbua mzima na mdoku bali zabarindini rivumbua Mahamudu na mdoku bali zabarindini rivumbua Baruani ainsi de suite na mdoku bali zabarindini rivumbua Mamadu na yabo wanadamu wa Komori ngo wengi riwajua we madzina raenshi bazima desinao rilaonda sinao rinoonda sinao ritembea onda sinao haina mbaba hanu rikaya onda sinao zabari ndiri rivumbua wanu kartuwa vumbua hema dzina ya hao wanu ngari wavumbua heze dhamana za hao wazizingara haruma yenti tiba hiwenda ombio watahete na wazingare zila dhamana haruma yenti wasilamu yabo ekahuta hauje ujibu ndongo hafahami hasababu ya ukaye mjombao yabo ngawe na toru ekangwa nzo uje ujibu paske fahami ye muitsanda ya hamandawe yabo ngawe na toru ekangwa nzo uje ujibu paske fahami ye mbabaho yabo ngawe na toru paske nzo ujibu paske fahami ye mruwa parti iwaho yabo ngawe na toru nzo ujibu kifahami ujibulie fahami he politiki hamru wa politiki haumru ya soma wandu wa mrongo zao heila ilmu yahe wandu wa mrongo zao heila hula ulidweri politiki wa hiyo ndio kikawaida wandu walivondo ni Mwenyezi Mungu hiyo ndio heli sisi wasayara elewa de maana na bauka haina njoka tsamba nai yujuka hu nijibu naje ya ni corrige ba mimi ngamiradhi kabati atambata buitoka yonzi mimi ngamiradhi ngamjujiviwa walakini ile kalma na kaujanilo bano skwale wenu hindi nalishia metra fahami metra na mwishie aboti mnika kalite mbili ngene kalite ya umetra ngene kalite ya leader politique ngena ne ila kalite ya ukaya mndu ya rumishi haruma ila eta metra fahami hamba hindi bwa tukufu metra fahami hamba ukaya yekarim nika wa aminifu wa hu rais wa henti gujofanya grace yani yaboye moisho shizungu yani gujofungua wanadamu wajuka ya mahakama ya hao yafainishia wafungwa mana yemo grace watukufu indo bana kanzar jireleza nendo akayabano vanweka huja hambia mbaba hangu grace hambia mziza hangu grace hambia yezuki wangu utwelewe fasiria grace ani iyo ndi ila dungamba ukaya mro harenge gaba hajangu tiyo wandu homatsoni ya wabeye ye matso ngila thimu ranzi wandu wajue grace shinu hindi mru hindi ni uko ufanyiliwa grace deja yonde point ya la thimu ranzi sheka ujamba kaya amjufanya grasi o wandu ikawa ndo wafungwa ani yabo la utuelewe maana ya grasi gujoelewa ya ukaya bala fahami kweli hamba ndongo zilo na maana kinyume mimi nielewa we fasiria grasi amtujoelewa kaisa du poudre bala kujamba hata ndongo zilo na hata faida kazitina hata sansi zinongo wa zamba zila kazitina hata sansi metra fahami wewe metra na bane deja wanadamu ikaongo tu kawafungwa anzia zote haki mengoni mwao hukahwende harume mahakama yao sambi humvumbwa le dina hukayabo huishia ya hujua ukasambi kaja hukumlwa maana huishia yeye wae hazamba habakati tayari abakishe ya rumiliwa ndongo wika ukasudunga hata nzia za sharia yabo sambi kajafungwa sambi harengwa otage sambi nge an otage na grâce yomdu fanyilia mdu yapiti wa mahakama ya jujewa ya hundazi fungo za droit za haki kwezi wa Komori na mtafadhali wandouli wandobu wa Komori msane
Kaka mturi amini izo sisi rijore mwambiani shanga mtungo amini za hema lidori politiki ne mametra yabo hiyo problem ya hanyo sha siso msafara wa leo rambano mbaiza makalma zinu ngarjodo sana rendare zita harezele we fasiria hazo emana inu dizora jarabe ilili waranzinde mida yabira hata leo ratsodorengo amini fureni kwa nadamu wanu rado fikiria ukaya wanu nadamu wasoma za kweli warambia o kweli halafu rajarundaka banu wanu watungorenga gaba weja waritio matoni hena mnainu warirenda wajinga na yabo warizaya kwa janza rike wajinga haukawatsoribe hamwele koli jeli wawabe hade mwele koli haina mdungene bahati ya ingena no msomo wae woye yasoma hapo mimi sina utujua nende nasome droit ba fulana somo droit sina utujua nende nasome medicine ba fulana somo medicine haina mdungene wo msomo ikao ndo yasoma shangena ne ankili yaye yala vimu ya rumi tena ebonge watukufu kwezi haumtukufu kwezi metra fahami tiwambiazo jana ukakairi urejea rumazo rezo sosio zinu uje utahewa Komori samaha pete kalme s'il te plaît uje utahewa Komori samaha manazo ndongwa zamba zila pia ula majala ula wewe wawengo rambuka ula majala ndo wakamba haukango juo ka sambika jafungwa hanzia za haki yapo kuna ujo fanyilia mdu grasi mbia tufungwa hanzia za haki izo kweli raisi wa daula yau jua ufanyilia wandu grasi sha wao ndo wandu ikao wafungwa wahukumlwa hanzia za sharia wafungwa hanzia za sharia shamdu ya rengwa ya makteka weye uliberewa komsa shaka yekarumiliwa hindu shambwa grasi ni presidentiel kwezi mtukufu fami ye contradiction iliyo tena doka yangu elewa yemo grâce mndu indini namna jemdu ya kufanya yo préséduire namna anizenzia dezenzia za mrubira ili aparise inu grâce ani inu kalima ramba grâce ili wala raisi wa daula ya juwe ya samihi mndu zila zifungo suwa de zifungo zonti pia suwa nusu ya hezifungo nzia hindini ya ladhimu woyimrika hafungwa hanzia za haki de yafungwa hanzia za haki mana wodi ya ladhimu yata hindongo hamandi zo nzia hindi ya ladhimu ya bire izo metra fahamingo zijuo izongo zijuo halafu ntu aminika wewe nguanzo sambi rahana yeye mwili iyo mbanongo simple lettre dutukaye yarenge yanzihe yanzihe yabesheye raisi ya mkubalie hau yakeka mkubalia eba kweli yenge sambi hafungwa hanzia ziloza sharia ngurambuo ya ukayaze nongo hizo hatujua uzifanya hajobaki yake ajojiranti yake hapo kana jonzi hebaru hiyo hajuyanzia iyo pwe ya handani pwe ya pili yekaye yewaiti ndwanzi mwanahe hajojua yafanya ndongo amadizo eba kweli metra fahamingo yongo jihadayo ya ukaya wewe ngo wanzo sambi rahano wanahe mtu amini eba panu nyinyi wanadamu mambao ya ukayanga manzao sambi ya puliliwa nyinyi ngamjihada yao harumazi yankilizanyu ya ukayanga manzao sambi rahano wanahe mtusi amini eba nyinyi ngamanzao sambi rahane mdumshahe mtusi amini mimi shadami mtu amini na yabo waondu wao ngwajua zenrongo hizo hata mfikirika mzima harumo wanahe mengoni mwandu wasoma ndongo amandizo ngujuo ka simple lettre et anti hoibehwa ho president de la république iyo katajodo tsamba bahe avi yenge nguono kaizo ndongoza za ladhimu zifanyishie baike mbabahe katsuhanza amina yakini kahaju banda ya zifanye haukaya wakati mdenda haonoka bon jokirike mbaba hangu wei zindongo ya zingerele girili ni shinde sheoshahe ngusiso nguwezo shabon mimi ngami mutaji wa mbaba hangu yabon tumtaha avi ngamwendo nafanya ya lettre ni beshe president demande ya grâce ya mzee wangu
so mimi tujozifanya inge kama baba hangu katujua kama baba hangu hafungwa hanzia za haki kapata hata problem hafungwa hanzia za sharia shamba bangu yeyewe katunza yanzie mimi tujodana nzie nibe ukonga mimi tujojua tujokane droit yabo metrafahami do ulivondo ni Mwenyezi Mungu wewe tindo na kaukulinda uje ufanye jo wanadamu wasaya warenga osambi wamrumie haruma voti izo tindizo mimi na kaukulinda wonde ewa handani tuo do wana hewa to de mwili hatoto wanzi habarua ya vili do wana hewa to wanzi habarua wararu ya jojo yanzi habarua de mudai wahe de avoka wahe na balati huono harume mahakama siku ila yakaujewa ukamengoni ni maavoka wahe zabarindi nipo urambua ukando kwa madi zozo utomkinishia ulinda hata wewe uvoti wa raisi ranzi wakomori bano wakomori ngamonao inamna wanadamu wadungori renda manaifu ngolindo wewe uvoti wa raisi ranzi ngewe jonde wa mgrasie na bongo joka grasi yoyo ujahanzia za sharia na wewe eka hukubalia ukayas abo hukubalia ukayasambi hafungwa hanzia za sharia ranzi wamba ukayango taho wende uje umgrasie yabo hukubalia mahakama ya sambi yabo hukubali zindongo azali afanya sambi pia bo fahami huzikubali na suppose haba sa huzikubali wewe avuka wahe zabarindi ni ulindao hata mpaka ndo siku ujoka ufungo ujoka uvotewa ujewade wa mgrasi haba utwanzi hebaru wewe wa demander grâce boko wewe avuka wahe rihuono ho mahakama siku ila ya kaunda ya tilo haruma ya prison ya rengo mateka a 100% wakomori ani namnambie mbandongo ya nrabo ni mwambia woni pano ani awe ba problemu mjoka na dutu da nyima tukahoelewa yemo grâce shaye kahaba sainu muelewa ifasiri ya grâce ngamjohoelewa kazindongo fahamu ya kahamba pia zila nrabo nruvu zila tindongo za dunga hata mbanzia emana hizo hatujua uzifanya habasa eka kweli ekangena taratibu ya ukaya ekange raisi wa daula ngufikiri ya jiafanye grâce na yaweka ngufikiri kaya jiafanye grâce yabo savediri hakubali ya ukaya sambi hafungwa hanzia za sharia ikahamba gujonda ya mlibere aisondo gozindroji sheka hafumbwa ngurumio yemo grâce yabo hakubali ya ukaya sambi hafungwa hanzia za sharia kabna hujua ya je ambaye contraire haukayo de namna ya definition ya hemo grâce mndu yafungwa hanzia za sharia mahakama yahe ya bira ya determinewa ya zifungwe zahe uende uko ujua hafanyiliwa grâce yabo ye grâce yo ye mwinyiwa ye ujuanzi habarua habeshera iswe daula hawe mwanahe hanzi habarua hawe avoka wahe hanzi habarua habeshera iswe daula fahaminga we mengoni mwa avoka wahe zabari ndini utuanzi hale le barua wabea zenda za haralo hauza kubaliwa ngamonao yenu yasilo hariamu zabari ndini metrafahami ya tuanzi hii barua yabea point d'interrogation yonde nzinyo waira abo fahami sikarja shindara yowa yowe wawe zabari hindi utuhanzi ya habasa vanura deja utia condition de kau hunru eka kujahunda abo bahi fa sambi gujo fa pirizo oui ngawe na zenzi za ubira habasa kutubira shango tio condition ya ukande eka hunru en plus tibahi kuti candidat shawambanga we candidat haruma primaire eka wetinde watungulo haruma primaire deja kam tafadhali wando wa komori wando kana baraka ikamwishia mwanadamu harungowa
mwado sana mwetsa hamwelewa zendongo baba inunde mbandongo ikao vraiment iripozizia kartuta hatari stahiri elewe rijweza hamba neza tu hamba sha directement ngartungo ujareme koti ridotia GM na tijindini na tafadhali parce que mimi ndezendongo zikontabisha zikontabisha ndizo dokaya sisi wa Komori sikaritsa hari tunde makalma manadamu ya yamba rangalia ho hakweli no ayezendrabo rashinda ratanabahi raona ukano imanadamu wengurumia upeu imanadamu ngurumia upeu parce que abo deja haisa ha confirme zendongo azali afanya uzonti pia ya ukaya nguzifanywa hanzia za haki za ukaya ola president de la republique japokuwa ifahamika parozi tataza fahamika japaro zitataza hakubali azali kai rais ranzi yale halafu mimi nsujua zabari ndeni walo wanadamu watahao ikele wenu ze kweli zinu ani wandu watizambe nsujua zabari ndeni wanadamu wambeze kweli fahami kujaka na ruhusa ujebala uje uvumbwe sambi harumaze ndongoza husu voti zinu na ukaeka uvotewa eka uende raisi gojuka mfanyilia grâce. Vraiment c'est honteux. C'est honteux. Nano wanadamu wa husaidia we fikra hiyo hakika waone maadui wa handani wa sambi. Ukaya nsujua zabari ndeni yekaze ndongozinu huzila shiwara daune maraiya waho daunu wandu waho watu hambia ukametra zabari ndeni bo wonao zitaratibu hizo kaga ndongo za grasi ga jokiri haba utuhanzi haletre wa bashara rais wako avuka wasambi haubalo mahakama hula ukauta ndongo into kuja kaudafi usambi usikuila wewe manzani wahe yabunga wanaze furu zentia hizo zonti pia za ujwa ubira wanzi yeye letre ubeshe raisi ya libere sambi reka sambi kujoka uja ya uwele usiu reka kana ka uja ya uwele usiu sha omwe kufanya ya humanite yaho kuonisa wobinadamu wao ya ukaya ngo tabiho bo sambi ya lo prizo buya kan wenga omengoni mwandu walo na ze priorite za ujwa wafanya ye letre yongo mlaho sambi haba ngomlaho sambi haba fanya jabo jivolonte haba wanzo wende kandida uje uvoti wa uje umtowe maneka mdo haelewa ya diskuru yao ukaufanya ya ukaya eka wende wewe gojenda wafungue sambi yabo sambi ndi uhafilisha haku uhafili hao wanzo wende harumazi voti zinu ili uje umfungue sabari ndi nuto umfungua haba sa wanzi haibaru wa kuizo pia garjozi jua ya ukaya alhamdulillah fahami hanziha yebaru wa ta ya ukaya manzani wa sambi hau hanzi hata ya ukaya afuka wa sambi sha malgré azalika jai donner suite nsujua bamida bandro mimi uzambaka do zinji mimi mjinga wandongo zinji nso zirambua sha mimi zinu ngamzirambua ukazinu wewe ndo hamba wewe le mot grâce sendeti itaha bai katika huyele wambabi sha no miti mwambiani uka miti mjinga tola ya utujabano nje ndongoze wandu handongo ntozi jua hinamna zandisa no babanu choka urudia mihutaha miutwalia tijua hizo njo nambe sha miti mdu utujabano nje nilize bwabwa hamamna mwana mtiti mimi vamana yabontina ujua nike tayari nione yezi hundrao wanama mavamana hamandami halafu nibule wandu watodo marshe hojumwao hautahazila faida za kihao parce que maudu jokirizini hunde jokireza honda sambizi ni hunde maudu yabontina ujibiwa kama nadamu hajangu profitele dzina la hangu heze benefisi zahe personnel Bunge kwezi watukufu wa Komoro ikamuhimunde jebanu
rijeri detaye le kalmalinu la grâce ya hele kalmalinu emananyasi fahamia lamba ya ukaya ekahavoti wa rais wa daula gujenda ya gracie mtukufu Ahmed Abdallah Sambi njeni mwambia ni kazi landa bonruvu ulaushi la poudre ya tukauritiyo matuni manazenzia za ugracie Sambi fahamingeni zo honkodeni eka kweli ukabande banu wale problem eka kweli ye eta ilona yafanyiwa Mohamed Abdallah Mohamed Sambi eka eta namna ya ujua wandu wabire haruma grasi yabo fahami hajujua wifanya habasa fahami hajujua wifanya habasa manaye mwanzani wahe ngina ruhusa ye avoka wahe ngina ruhusa Abinge hizi taratibu hizo lazima azifanye. Na mimi ngamjua ya ukaya kabati wanzo Sambi rahanu wanahe. Izo tikweli. Kelke suwa na komanteri rudungo hamba lise shakabati ujoka wanzo Sambi rahanu wanahe. Wanahe ngone ruhusa yujofanya ndo hamalizo. Kelke suwa baike Sambi kajitoka radhi. Sha enge izo nzia za hubirwa. Wanahe wajuka waziviri hale. Karjoji jabanu rijerdo babuha ramba Sambi sha zenzia zoti za ubirwa ukaya vanu kamru hazaya mrulela sundi zurudungu hamba karjamba enamna rjofanye malezi ya wana hatu tukakubaliwa ya dunge sha almuhimu yotu kabahatimbi wotu kamzima bwalowa iliwa raruwane kamru hafanye malezi laala wotu kamzima harenge wotu kamzima halelesheha yabisundi za unda Sambi aini ela tujukana no wanahe no muyenge hata shaba tujupare hana mzima ya manze yakane mahaba ya hina mbabahe tibahi timambiani ya ukaya mengoni mwana wa Sambi amfikiri kalebeshele ya kalitibi hasumodrwa yabuzenzia za grasi zinu pia nguzirambuo nguzujuo shakana ujo uzifanya paske mbabahe kajastahiki grasi hauka mbabahe kajahukumlwa shambabahe harengwa mateka bumetra fahami dawe haweche wewende ukubali azali ya ukai raisi wa daula yapenda we haweche wewende ukubali ukasambi hukumlwa haukaranzi wa mbaka yako tukaenda wamfanyilie grasi yabo hukubali ukabala hukumlwa hanziaza haki na mreti wa unafiki kuna udua ufanyie mdu grasi mdu watukubali ya ukaya hafungwa hanziaza haki yemo grasi uo mdu yafungwa hanzia za haki mdu ya hukumlwa mbabahinde zifunge zahe zilo determine za hisa za kazaba hano uo ndi mdu wako ujua humfanyilia grasi yabo kusa hukubali ya ukaya Sambi vala hafungwa hanzia za haki bwa kumuri matuka kwelewa ele kalmalinu fahami haisa hakubali ya ukaya ezifungo za Sambi zila zifungo za dungana na sharia ujoka hunjibu na toja yambe kinyume ya towe wanadamu harumai confusion c'est tout inunchonga baya ndio nikomwambiani na tohuja yambe kinyume ya elezo wanadamu ya watowe haruma ya confusion c'est tout dizobahi kabati ndongozi nwadina dizobahi izo mimi niko kutajia yodi mana boko mikambaki ne makalma ya hangu ya doni ruhora harume roho mi ujati yamba bona ya twalia na ya fikiri na yaona kano linubwa bala faute inuti erreur linu faute grave fahamia ikomete banu hajaka uremma tampo ya ukaya Sambi hafungwa hanzia za haki husubutia je yarive uso ya rambia ya ukaya ikahavotewa raisi wa daula gujo gracie Sambi ça veut dire que hakubali ya ukaya Sambi hafungwa hanzia za haki non trop c'est trop bwa komori
fahami hwende turo swafi ne makalma yala kwezi tusahani kemle wana basa arjulu jarejibu hakalma ili wakati utsidwenda mwenji ili wandu wenji wajua do profite hundo wakati wewe kanti we ishilia maana hizo ndizo ranza wa basa bahanga ranzo zendongo zido kanti wandu wanadamu wadoelewa swafi watidola tawakati shaze ndongo zido kanti waelewe mahalani wandu wasiasa wanu wanzo ribehe lazima abasa mdoelewa mahalani wandu wasiasa wanu watumaini wabeheye komori hautia mna diveri mtiti wanama wa Komori député wa imdushindi wanama wa hema bavu ya Komori ranzini shesiwa shanzuani shamwali shangazija député wa imdushindi wakala we mdu hindi le kalma wilo ilola shikomori wakala wewe ngondo wani wakili ye mdu wendo ya wakili mdu mbabahanu balo bunjili yo hulalikiwa kutujwa hwenda wo udwa wakili mdu hende hakabadalao mdu ambaka uonde wakala wahangu de wakala yonde fasiri ya député ola wakala ola mndurama wambajini ekanganyama député maili haumararu haumane wanadamu wao woparwa mawakala wauti wandu wa serikali sambaba no rijari somane rieshelezizane mimi ngamwambo heli mimi naelewa zanrongo yujoka hazelewa namna yinrwa jina mimi amjokubali etori ya hangu shama mwelezo hena mna mimi naelewa yemo wakala député hezila hazi ya kufanya neze mission ya kuzirenda iyo ndi namna mimi naelewa wakala ola mrumwa wa he peuple de wakala wa hele bavu lambajini ya juwalo hutwa amrengwe bavu ya hangu mimi nswenda ngama wanadamu wanraji de wakala de député wa hemba jini ya juwa logutwa ya wema na hindi eske uo mdu wa serikali no mdu wa serikali uo ye unomewa ne president de la republique mdu wa serikali uo ye uparti ye ukaya haruma inurambao fonction publique haka fonctionnaire mdu hazi wa serikali shawakala ula mruma pala muda yende ridailie ze haki za hele bavu hapo yakari mvoti hele bavu yabo wandu wa hele bavu la hemba jini ya juwa lo utwa iho mimi napuha rihuru mubo wakala wende waridailie ze haki za hemba jini ya juwa lo utwa urwawe urereye vala ngawe vala haruma assemblée ila ili wende wadai ze haki za ho wana wahemba jini ya juwa lo utwa zitidhulumlwa zitende jaba ekaye bije ya he eta yijange sorifulwao watolwe ya homsomo yabo wewe bo wakala wahemba jini ya juwa lo utwa ngarilinda ole funvula ho lidai la homsomo utilibulie lende magenrwa lende harume itahidi haulende harume dimani haulende harume amahame haulende harume itsandraya haulende harume bambao haulende harume hambu ngelazimu ulida ilije harume mbajini ya juwa lo utwa izo ndizo simana sisi raube habala hiyo ndi maana ya wakala wo mruma wa hatu wola de ulobadala ya hatu harumale jumba lila ramba ujumba la mawakala
Karna utojua maraia sonti pia rido hende harumale jumba la mawakala yonde mana rifanya uvoti riwakili mru mzima rimrume yende ya dori rongolea yonde mana ya ukaya harume constitution ikawaja ngabatao babadiliwa artikli harume constitution shange lazimu kene raisi wa daula kana utojua yende ameukaya ngambadili artikli fulani harume sharia mshinzi shange lazimu ya consulte ya population ranzi emanaze artikli zila zilo harume sharia mshinzi si shila sisi nderashi voti ya sharia shisimaraia halafu hapo kanga batao babadili warongo bala ngelazimu riuzisi waranzi simaraia yabo de ile wandu wadungu haba wandu warao referendum yabo haina wakati wandu kana utoshinda wa referendum halafu wandu wa simplify yabo emission hiyo hunikilwa wala mawakala ani dala madepite ikaw wari wakili haruma ila assemble yabo ngio hamasisi ndera uzisiwa ekema wakala wende wa uzisiwa yabo wala ngwari wakiliu ngo badala ya hatu yabo leo mwanzo babadili wa article yabo abora isi wendo hauzisema wakala ekema wakala wakubali principe wa ivoti ya ukaya wi ngasiradhi ibadiliwa yabo mawakala wala wafanya ihazi ya hatu rajofanya engere ndo referendum ekanga bonrongoza nzozi enjeziwa harume constitution zijofayenti yabonde helio uyo izinudungo wisha ukaya projet de loi yabondizo ngabo ze proposition de loi ngabo ze projet de loi halafu ze projet de loi izozo ulawana ne mawaziri de gouvernement waundwa kanao ze projet de loi ya ufikiria kaya sante harumo ununu ngabonrongo fulani za lazimu zenjeziwa ne artikli yonge lazimu injie harumo sharia mshinzi yabola waziri yewenda hafanya ye proposition yeubalia ye projet de loi ila haibeha harumai assemblée imane assemblée walandasi halafu wakati wale assemblée wende waifikiri waono ya ukaya inundongo ya lazimu injenziani hauke jaladhimu eza bidibala hindi suwango ifoteu suwango ihara yao jeheli boko bao ye mawakala waujua ufanya mbahindu yambao proposition de loi waujua hangalia rongo ikao zijola dhimu zike harume sharia mshinzi kaziti wazifikiria wazipropose warudi wakauka wao wazivote ikawa winji wa hao ambao wi wakati ula zijobe hao president hazisinyi wakati ula zijua aplikewa harume sharia mshinzi nge kwezi watukufu zinu desendongo zilo muhimu zaladhimu ikagari jabanu rido somana wando libwando ni nyezingu rido shelezana parce que banu ngabwandu wenji watu ujua zero lizinu ngabwandu watu ujua zero lizinu ngotoshia wanadamu ngo waniliao depute ngo nganiao depute bahari wala mru wa serikali wala mru wa azali yo hatwari depute wala timru wa serikali depute wala timru wa azali wala citoyen de hedi ya ladhimu iyo de hedi ya kauladhimu ke depute wala citoyen wala kinyume ngeladhimu bala yake contre ye gouvernement hau yake pour ye gouvernement selon dizo ye gouvernement wado proposer zijo faille ye peuple oui iyo ni fasiri ya député wala timru wa serikali wala kinyume wala de premier ennemi wa serikali hau premier ami wa serikali yekaye serikali ngendao haruma faliki njema ya henti shaye kaye serikali ngendao haruma faliki mbia henti yawe ma député wala de ma ennemi premier wa serikali bo wakomori nyinyi mtsurambua zendongo zinu baba ngabwandu watuzirambua hata wadungo urenga wandu wavoti wa madepite wafikirika wala wandu wa serikali we wajusizia jawo homimbarini na jau we lapiza wananyao pour rien we lapiza wananyao pour rien
yo atwari dima na siwasara mwambiani ya ukaya na mdo kubali ya ukaya wa ujinga ngasinuo mwinji yabonge ladhimu risane rubunguza mbabi wa ujinga na abo kubunguza wa ujinga ndo usoma yabo kubunguza wa ujinga ndo huuzisa fasalu akhla dhikri in kuntum la ta'lamun nduna uziso wajuao kama ukatujua shati namna ya utojihanti ya ukaya nyinyi ezahanyu kufuru njemdo la pizza wandu njemdo c'est pas normal mimi timambiani ngami tayari zinogona sambaba nu leo pia ujoka haono kanga mbando ko yandrabo banu natuja yambiyo wanadamu zekweli na minga miswiri ukanjamba hata mbando yandrabo yapo sûr et certain sûr et certain walakin yenziro sisi wa Komori sina matsoma hara si wa hara wa hambaze kweli kudil haqa walau kana murra walau kana murra baiki gazuka ukajala hobu manadamu ulo waufe shaoli hizo ndeze kweli zambe ngawana hasara hindi usoni mwa mwanadamu kutoka kufanya mwanadamu ulo nasa uhurenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndaibai shande kanga we harumwe kweli deka huhisi ukaya banu harumwe kweli shekanuka ujo banu jo bazize wandu utaheu turne wandu ze fikra wadunge lidori fulani au turne wandu ze ankili wadunge mru lidori fulani non ce n'est pas comme ça nganzio waambie wakomori ze kweli wakomori wajue roli ya depute roli ya ministre roli ya raisi roli ya avoka roli ya jau c'est ça izo ndizo sisi wasaya rjoba nurjeri somane dizo izo ndizo dungo justice wasaya ko jaba nurjeri hamba ya ukaya wanadamu dungo waona mengoni mwa wajinga hojumo wajinga tena vraiment watojo parola wa ujinga do wanadamu watoto hawakubali ya ukaya haina zibira au harumayenti izo dhamana wa raisi wa daula wao wajinga watufa wajinga watojo parola wa haruma ujinga wanadamu hamada wao wadungo utahawa warenge ze problemu wazirejeze harumama waziri hau wazirejeze harumama depute hau wazirejeze harumama directori wao wajinga hojumo wajinga watufa wajinga watufa wajinga ewi ministri wala hakaunome wa waziri yende afanye yende aplike ye programu ya raisi wa daula vous savez quoi dans votre tête ministri wala hakaunome wa ni raisi wa daula yende afanye yende ya aplike ye programu ya raisi wa daula yabo wewe rais wa daula ikemrwa mnome haruma education hende katsuru mia zile ikaundi zo johanza zikai haruma education ila dhimu ufanye kondo wa mnome utsomtoa utemrwaji ikawo wambeha haruma le shirika la maji na mwenje hende katufanya zile lazima ufanye umtowe utemrwaji halafu ndo jina waja ngwakausao ze ndini werejeze mawaziri kwa fulani oui zokweli kwa tufanyando alors est-ce que wao ya wabehaya hapo mbaba haona mtitao ya wabehabo ndi rais wa daula yende ya wanome yabo lazima ya watowe ekaka ja watowe yabo ngwafanya izo yeye yanzao ya rais yanzao parce que ndi fasiri ya waziri kuna ujondo wafanya izo wewe wanzao ngondo wafanya izo ya rais yanzao hauka uende ya nome uende ya votewa ne peuple wandu wa mvoti he programu ya he wandu wa voti raisi he programu ya mbangu jua ikienziani yabo hamnomeni harumaze ministerizo mjemrenge ila programu ya he muirumie yeshahanyu mhana mbaindu ambao projet de loi nyinyi uju wa ujam propose banyu ekanga nyinyi ambarongo haruma ila wizara wa ikao ndio wewe wanikilo ngawe namba rogo wanzo wenjeze wewe ujua shawiri rais wa daula ya monsieur le président harumwe wizara ya hanguila tifikiri nogo fulani tele fulani ula president au ya hunike accord ukase bon veha ya projet de loi yo à l'assemblée
Yonde maana si wasaya ramwambiani yaukaya bwana ya hatu ya ujaruma zerezo sosio zinu rijeri lamlane ze esprit rijeri yeshelizane rijeri somane mana wo ujinga ukamu inji ya rumezi tuwa zatu vanu mimi uzamba mengoni mwami vanu mitinde kina udunga udziha pasko ujinga uo tikanuo vangu imakatina kakomori na kaweshi komori tikaura mbuwa mbandongo haushashi baiketi komarengwe ni shati kaura mbuwa haushashi tikarume mema harume politiki tikaya tiparenda suplea wa depute harume bava hangu yabo tikarume politiki a 100%. Shanje kahwele wazinu pia donc zabari ndini sonti pia tutari kubali ya ukaya banu mwanadamu ngwenjezo wa ilmu mwanadamu ngwenjezo wa ilmu yabo kuna usojua unikonsidere hamande namna na kaya jana il faut accepter kuna ujua ukhalifu iso Mwenyezi Mungu yanika zinu Mungu de uniko wanru ya ilmu inu Mungu de uniko wanru jana kajaka yanika shale uhanika halafu wewe haba wanzo ukhalifu ya ilmu Mungu yanika utungo utahawu nrendebwe nsobaki nikebwe nikihamanda wewe utsohelewa no nso wambe hamande hedi nambao wambe depute mtu hindi ye ministri mtu hindi ye raisi wa daula mtu hindi ye constitution emana ya hayo hindi ye code electoral emana ya hayo hindi ye election emana ya hazo hindi hizo ndizo ritsahawo mjebano mjemwambe haina mdu kaungu jidai ya ukayange na ankli ya utahaya somesa ye peuple comorien hizo ndizo rimlindao nizo ya jerambie wow hizo ndizo si wasaya rilindao nizo rijerambie ye peuple comorien ye mkomori ya doe elewa ye faida ni hasara ya iparisao ye mkomori ya doe elewa zabari ndini ya doe ya voti depute ye mkomori ya doe elewa zabari ndini ya doe ya voti raisi wa daula baho wewe bo raisi wa daula udoe elewa zabari ndini unome uma ministry wongo wanome haba zabari ndini unome uma directeur general wongo wanome haba pourquoi faire eka wende kwa tufanya zila mission ika ndizo wewe wa waruma wende wafanye no watowe utewandraji eka kutina programu ya ufanya laisse notre pays tranquille ubulie mwana mkomori mrwaji halafu mdungono wanadamu wafufuli wankoma harumwezi tsoza hao ya ukayamdu ya rumanti 14 ans halafu ya bila ya fanyiliwao dans 14 ans de pouvoir de para ya ifanyao mtsuje henda fumbuni ne l'hôpital maarufu ya etaji tijindaru tijinne tijintano yo bila ya 14 ya raisi wa daula halafu hiyo mwana mkomori vraiment ngutoka utahaya jeba ya jitia ya ukasomo shizungu ngena ustaarabu ngwindini halafu ngutoya eleze wandu ngojoeleze wandu hindi ngojoambia wandu hindi uto ukubali ya ukabo wewenga we mjinga abo wewenga we mjinga no, amini emba branchi wasoma wahunde mba diplome paniyo kabatu ujeya ugohe hiyo kabati mdujuka ujeya ugohe banu kabati mdujuka nda ya bohemru eka hudungu nongo za profession za professeur hundu diplome ya hundu degi hundu deya hundu licence hundu maîtrise hundu doctorat haruma ila métier quand ndio wa spécialiser jikubalia nisho wasoma bututa hauta ujue zindwaji sisi wasaya karjaji fixe abo sisi wasaya ngaritsa hao connaissance générale haini mbabhanu ngarendo rifier tsari jue mbabi manado rujoshi narji équilibre harumai periodi rilio haruma wakati rilio ikakar jafanya henamna hiyo yabo tujuru wa ujinga ngo tudodo na wenjeza wage kwezi watu kufunga mjo sami bati hezaleji tihezaleji hakusha vraiment ani uno usikitifu
eke mwana mkomori toujours hatsobakisha no ujinga hata mpaka na basa katukubali ya evoluer, katukubali ya evoluer. Shahaini mwanadamu ya juhumu mwana hajangu mwambio mbandongo ya mana do tumtrete vantara ani ilo le kalima ilo lo jangu aruma zendimiza ho wa Komori la vantara la nganzi ya Jonise wala nganzo ya Sise ewo weza bani ni uto wafanya wo vantara bao wa Jonesa sabani ndini uto wafanya wo vantara badi uvantara yoti taratibu yo ine yamba curiosité banu curiosité ndio kalite zinji yo demana ramambiani yakaya banu zanongozini ngelazimu wanrodu zisoma haina mwanadamu utukirie weka jinrongo banu ngabo ye curiosité ya twabiyambi ngabo ye curiosité ya twabia njema do mbuka curie ya tahe ya juwe sikanzani kemfubisha vraiment ani banu gotuja wakati zindongo uizo zinyenje zizamdu jazba haukaya usikitifu nduo bange kwezi watukufu gamjeda na ho kaizizia banu nsenjeze haku nimlaheni nimwambieni haukaya insha Allah le 29 la homiziunu yonde dimanche prochain ngaba joka ya bunjili yoku haruma le jiji la Marseille ngari parao haina mwanadamu ikao gutaabiho neze taabu ikao ngazirema wentia hatu ujuhanza zikauhe hajuhanza yentia hatu ibadilihe ikenti ya urumi ya sharia ikenti ya urumili wa sharia abenge ngari para nao insha Allah le 29 haruma le jiji la Marseille rije hawinji haina mrika unge harume linyinu de linyi ya ukayanga ranzo mabadili ho haruma yenti sindo wata hao wende haruma voti zitonzia za haki do wata hao mabadiliho namna ya ukayeka ngarao voti shazi dungane haruma sharia mshinzi na kodu electoral da haina mrika ongwanzo ya ukayeka Komori ngabo voti makati ya jao yao shaze voti hizo zikane constitution zikezi kubaliwa ne constitution ziparwa ne constitution ziparwa ne code electoral waundu wanadamu riwa parao waje hawinji rijeri jonesa ya ukaya sisi ndo wandu ikao ngaranza uharumenti ya hatu haina ndongozi joka ufanyisha harumenti shas zidodunga nzia za sharia shas zidofanyisha hajila yezi na mvu ebonge la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, mpaka daula ya haki Komori. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.